umugore yo nakoresha amateka yagatwarankanye enkuyanja y'abantu erizoba yahika ahakuzika Sandera Ubeni owakachika Andrews Mbarara City North Division oisurwa abazugu b'embundu abamushanjiro mu mbuga z'amakagabo omukashishe ka Sande Hwire kandi yasiga abana bana. Sande nagambwa kubatwire n'entaro na binenye na babiri abarumusirivi ya Businje obinje bakumanya Kapendo na Michael Mande barukufa itaka kandi itakeri harimo n'amajuga bapangisa ebyasigira uhise umugenzi John Babyehuzya kandi ababera ababona bakwatwa polisi okubahweraho okuchondoza nija ukushasha na family itakitaka nobunija ninyirukana nindigarwenjeru hariyo abantu kama 30 banyesire batwire ne baboroga ahabwitaka mwene bagira ngo ijo kurikize itweni twetaga utuse prime minister abo batwagamba nawe ubunda katuyanga hata abashumabo bakozire ganga barundine miliyoni 8 ezo kuteka ari cyabwisho ngungwe dena barize babaherezaga amataka kungayo tubakuza kumbasa yoriyo mwana warahangana nyendinkiwo mchara we Chomuhendo naiti munyanya wa Sande omukuru yashaba government okubahwera okukwata abazugwa bisire Sande babase kukorwaho ngo kuchikwetaga kandi ebahwere okwenda ngo babaremese no kutwara itaka Tushabangu polisi korecha mani munonge jimbunde ya isire mugenzi witu kwatwe kandi nanaba mwisire nabo babakwate abo kuba twayeza twacumanya kurigiro mu speeches zabaho ubwo umuntu ayisirwa habwita keri kandi okufa kuye kurigiro munju kibire kiri hagati ya Sande n'abantu kandi abakuzarwa nabo abo kugira ngo bakata kwenda bintu bya estate yishe ninge bintu bishebo okurugaho batikirizine we ni umuntu abire nabo gezeho kurinda umwanya ngo kugureba kandi tukatwagiraho mu kote nangu twahangura ahanshonga yo kugira ngo umwe aba rumuna ninga shumunyanya akana agira ngo umwanya no gwengu akagugura arishe konka kote tiyikirizana nawe konka hahatagizire cyahindukaho ubworo tubukuza ku rwo mukeji kandi harimo bintu ubutakwatanisa ukundentaro nukweyendeza tubirenke bizunzure. Sande aferire ahamyaka 88 yo bukuru gasha kwa Fred turyakira kabango abwa TV West agacencuire.